Ngasi program se ko anti-rabies vaccination program Imphal West district veterinary office Imphal West na silaga koi mabudo mati le tagi club ka koi kusan na on to pale koi anti-rabies program ni asi hoji wani ko ori ba koi rabies hai balaina se na ba dagi asi na yo pa sina sing masi koi nga thok na ba na koi da kai koi veterinary department na koi district veterinary office Imphal West ma kha da koi hoji Imphal West ki manung tan na koi atau pada rakyat atau koi masi atau vaccination program to da ayam mana club ne proses apa ni lekai gitu. Aku accordingly aku lagi kena sinatana office tak apa nata na hai tarik ko outreach program mana tahu jadi. Ngasi apa sih target sih around 200 target tahu ya. Aku jadi aku juga buki woi nanti aku 90 ni ada apa hok loi kere. Kian kere. Aku nanti tahu jadi pun ni pandai hok jadi ni pandai hok aku sama tu makai dia baru saya butuh begini. Lecture hai bersih ya itu masih aku lagi dari hari belaina sini naba Sanga hui hodong nasi ko lagi ni wan sandok kan.